Сәлем достар, сенен бірге Max Mind Pro. Бүгін біз қаланы жалғастыратын боламыз. Ал енді видеоға кеттік. Менің қалам. Үлкен екен просто. Үлкен емесін, нормально. Мен қаламның атын Орияның қаласы деп қойдым атын. Кафе бар. Кім болады ол? Ұйықталайын. Кетка. İnşaatını bilmeyi zaten. Banitsa var. İzir var. Kafe var. Dükkan var. Ne? İnşaatını boyar zaten. Bir park ve sunusu. Sunu park. Parkta aydınsa var. Bunda sayın. Bunda. Kaski oyun buranın. Bizge kas nasıl tartıyor? Bizge bana gerek. Kaç bu gerek? Kaç kısım milyon? Yok. Videolarda gerek videolarda. Bunda gürüz gerek. Sosun orındık. Dön. Ben koy. Рамка. Рамка. Bunda sakın. Az. Üstü çıkmayacağım. Bunda poşet kısım. Kaz. Başlık. Parçak. Kaç. Kaz. Yıkıp üstü. Boy. Kıskanıyorsa da boy. Tamam. Fontan.
Hı? Artık skin. Bakın. Hı. Bakın. Ой. Çok çiçeği bu. Oh, boy. Tane sayın. Ne sayın? Görüyor 40. Opa. Все. Давайте умножаем. Вот. Бой. 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 Kaydı. Evet. Hoppa ne? Aman. Boy. O sayılsın.
Ne? Свой нормально. Нормально. Тағы бір здание салайық. Не салсам екен, а? Так, не салсам екен. Игра. Сектор 1. Сюда идти. Не салсам. Баснема сонысы. Так, басня сөйт. Басня. Бір сөз қайтып жатқан не? Давайте мына жерін жауып тастайық. Так. Он пусть как обычно, кажется, был принесен. Так. Так. Квартқа кететін бірей. Қар секунд жасап тұрсай. Оля, болды. Бес этажды басты. Небоскреб. Сода жүрген. Ал достар, осымен видео аяқталды. Күнге видеоны лайктарын басып, арналы тіктеңдер. Ал бәріне сау болыңдар.